Outro roubo curioso en Betanzos. Ali levaron o teléfono da única parada de taxis que hai na cidade dos Cabaleiros. Unha situación que prexudica aos condutores que traballan de xeito independente, pero que tamén amola aos usuarios que se veren na obriga de recorrer a outros métodos para poder solicitar un taxi. Sen teléfono desde o pasado 24 de xullo, así están na única parada de taxis que hai en Betanzos. O terminal estaba guardado nesta caixa metálica da que só os profesionais teñen a chave, porén quen o roubou conseguiu abrila e levalo. Porque suena aquí, non hai un taxi, lo oyen sonar e lo rompen. O tiran del cable. Este cable les dije que lo pusieran tapado, a tiras del cable está roto. Mira, está roto. Unha situación que dificulta o traballo dos taxistas que operan de xeito independente. Os que o fan baixo o servizo de emisoras como Radio Taxi Betanzos, Radio Taxi Coruña ou Teletaxi, a falta dese teléfono non os amola tanto. A nos afecta algo menos porque, bueno, nos traballamos con emisoras, entonces, bueno, os usuarios, no, claro, se queren chamar a parada, pois non. Non hai taxis, bueno, ainda que os haya, non os hai. Y el que tenga una urgencia, como no conozca los móviles de un taxista, no puede llamar. Y aparte es el único teléfono público que hay aquí. ¿Sabes? Los otros son todo es privatizar el servicio. ¿Sabes? Allá está el único teléfono que hay. Los otros son todos como si yo digo que mi teléfono es el teléfono de la parada. Tamén os usuarios están irritados. O que non é normal é que unha parada de taxi estea 2 meses sin teléfono. Porque generalmente se llama para que te vengan a buscar ou a recoger. Se non temos que vir aquí a buscar o taxi. E os que estamos mal. Bueno, a xente maior é os que non son maiores. Se alguén necesita o servicio, lógicamente, tería que ter un acceso, digamos, rápido, non? Hai que poñer outro. Non hai outra. En esas está o Concello, que asegura que nos últimos 3 anos xa roubaron da parada 5 teléfonos.